HRDC ka Harijan Committee nang te na po yo molong ka bagia wan rengkat ru bat u presiden ramba jong ka Delhi Kutwara kiwan armut representative haga nama bakini ru kide kibalong bakajing kidon ka concern kumno ban poi syakajing sutu jumut abdeng jongi ka government bat ki kila don rengkat ban elekren bun ki ek isu bat ka bangaka ban omni ngin nempat la ban batai ki ek isu ke bilai discuss nawar ba mentan kaliam jong kiru ki patpor sa katu kane tayo bakin dangya discuss biang rengkat bat ki paranong song sedong jok yang te ngiyoi ba ka jinge keren kalong ka basngotenat ka basaiso bat ngilayarai lambu da ka ju kasur ba hapo jong katayo ka baa une u benai Januari u benai benengkong u ar hajar ar kusau ngin ye kendu biang sai sisin pat ban ngakremen skem ba hakata ka jinge kendu ngin poi sendon syaka bakut jong ka meeting ini ke jinge kendu kata ka de ka bangirai mentaka bit mentaka jamit ni ke jaka kolong kumi katu ka existing ka bandon menta kadon kumba ar ekar point 14 mo de ka menta just opposite tu dah na iya katu ka existing syakawai pak kesurok syaka persyak surok de kadon syakawai ka bashi ekar sau pa 1.4 ekar tinggi at ya kata kolong kumba around 3.5 3.6 acres. Namar babling ngong pi pila sutu ba kidon lais pa sau paway families. Lais pa sau puar families but ngihaban le ru kini ki high rise building te ngiyo ngilap ba kampadap kadang rit kecekan kadang ngi aisu dia kejakasa 1.4 acres. Namang ikwa kumong pingal ada pongteng. Ba kejikwa jong ina government habangi ong relocation. Habangi ong shifting kan long be complete na dok sedok. Lais pa sebuah units. Long lais pa sebuah quarter